Nā, kotahi rau mano tāngata ka rauhi atu ki te temapara o Tuhi Karamea i Kirikiriroa hei te wā o te krihi me te iatau. Koera te wā e whakatūwherahia mai ai e te hāhi moromona, tō rātou wāhi tapu ki te marea. Hei aha hei whakahahaki i o rātou whakaaro ki te tino pūtake mai o te krihi me te. Tukuna mai te māramatanga. Ka tīramarama mai ngā whetū o te temepara o Tuhi Karamea o te hāhi moromona. Ngā pōnei ngā kōrero o te hāhi kia whakamārama ki te katoa. Te whānau maitanga a Ihu Karaiti i roto i tēnei ao. Koene. Ngā himene rōreka, ngā waiata hei whakahoki ngā mahara o ngā kuia i te piata tuatahi mai o ngā rama ki Tuhi Karamea o ngā tau whetū te kau. Started a very long time ago. I think about 1970 something. Because we used to do a pageant here. I don't know if you were here then, eh? And then when we were doing the lights before that started. So that was about 78. E ko tahirau mano ngā manuwhiri i tōia mai e ngā rama ia tau o te krihi me te. Timatatanga. I te timatatanga o ngā pōnei i konei au e titiro haere, mātakitaki haere ki rātou i hara mai i te tautoko i ngā pōnei. Pērā no te atāhua o ngā rama, rā ngā paki waitara miharo i whakahokia mai ngā whānau ki te manoa o te hāhi moromona o Aotearoa. When we were 11, she was my girlfriend, and I gave her a ring right over there, over by the wall over there. And so, I mean, we come here, we've got kids now and things like that. But we just want this to be a part of their lives as well. Ka piata tonu ngā rama o te temepara o Tuhi Karamea, tai atu ki te rā tuaiwa o te tau hou. Pōtaka maipi, te karere.